رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، kwezi wanama watukufu maisilamu wa Komor wajihunda ohonda nme Komor makatika woti tawanji tamkeinu anu wajunda bunza mwe Komor wakomorika ongo harmwe mabehewa ya kizihiro nano walio harmwe mabehewa ya prison mahususu ndo andu wafungwa hanzi ya soza kihaki hamamze wa hatu Ahmed Abdallah wa Muhammad Sambi emananyasi Dr. Salami, Dr. Archimed Bobosha no andu wafungwa harmaze prison za Koki nana ihomwali ngarombao Mwenyezi Mungu yarijailie khairi wabulie haraka nano walo harmataabu Mwenyezi Mungu yawabe unono bawo Mungu yaribuleze haja zatu sonsi pia heze baraka zahe juma nyitukufu ya usiku leo yinu. Amin. Watukufu wa Komor skansi banu ngamina madandavu mada ya handani ngamina programu na sanai hansi banu kamgware hana muwanono insha Allahu gamjodo jane one sambabi ye magui yafanywa ono wanawazaliwo wane yabo ngabo ya ser wala ulo doktori wamba bahahe yambaringu ni kwel maruf ngabo Nurel Fathu woyulo SGG ngabo Lukmani woyulo na gendarmerie ngabo Ilhamu woyikawo hanikwaye asekna representant wa asekna hunu Komor yabo anahe wa wowane insha Allahu ngamjojan dombe nuliyani wa Komor zenrongwe kaundo ana wanu wazifanyao hema guiwa ya tiao bonsi juu eshele baba ninu dunia ngabo sikunga rjo fuzu owanru wanu kwa no juwa wa hukumlo hamando ana wamedabdala hao wana wali swali hao wataki hao wajoari wanu ngebidwe tarehi holwa ebenga uskwale woyin mada ya mwando nge jokansi harumwa emana mshe mana wa mbaba Lukumani na Malukumani woyuamba Ilham ulo representanti wa he asekna hunu Komori ikaonge ajali asekna mkini haibalwa Komori lesuala linu emana mabashari hakahale za juzi shanga mjojani rudini venu liye ni shadadi zetse na hizo bashari ya hamba ni monese ni nuandruwa mwimilia zenongozi nuzjoko ka shahada le premier la jana le 1er mai ikabidike haramplacewa shaba fanyi forcing ya hoa mzaya na wemo tokati kompetenti harme domaine le de suala la mando le suala la ville de hadisi ya Nurdini Midilaji nguna mrehemu ya mlaze bahanu wajema ngaritsa hoso wa maharangu harumaze fami no wana wakeradhi haukayabanu mze wa hatu Nurdini Midilaji woyimru ya ka personalite publique woyimru ya ka dhamana wansi owandu wanu zemfio zaha la dhima wa Komoru ojuzi sama suala holihonde helensi ya balwa leo ebenge mze wa hatu oyu zempado zirongoa ye mabaangwe rangudomo ni mtsamdu warongo watamoroni garjoja rongo embabi izorambi waraishia kabli ya humfariki wa mze wa hatu mwajo humrehemu ya mlaze bahanu wajema naze suspicion zilio ani zetuhuma zilio za ukaya bale mze kajafa naturellement shahafu harma circonstances za ukaya haulaya wanawate ya wamba nratsambe jau shabanungasi harma ndongo zansi yende siwa haudziro yabo henir johuishia forger shadadize ekazo ndabo alhamdulillah ekazo kweli yabonga Muhammad ya wajiru anezo ngozino yabo lazima rizambe londele suala la bili le suala la raru lezendongo zijirio hosoni mwandu ikao kamtsujua hadisi rende haofungwa zadi no wando hai ikao harmale suala hilo ngamjokomnikani faraha shanga mjohun swamihi mana pour le moment sina ujwani vumbwe mtu she hadisi ngamjohu ijuo kaya ngabo nguzo ya he parti jua na mwishiendo ngabo nguzo mengoni mweze nguzo ziwali yao harmwe parti jua tina udone ndisi she linjo kaurongo ambesenga wajwenda ata wapioshe ani wabuwema buku ya he parti jua watsahemruo
eza hazona mjokaya takfini wo yulo koloneli wa gendarmerie hafungu mru nguzo mengoni mweze nguzo za jua 2 jours hamfungu ho gendarmerie ye mru kaja kana droit ya pare mru mshe yambe mru itsoka yonsi hazilo atsipare harengwa hafla ho hazini hahe hende hafungwa 2 jours ho gendarmerie kabatsa tandu wajwe hadisi hiyo ke jambwa hasibabu hadisi ya tera ikawo ye mru hakana droit ya hayo shemru yakawana naye ye mzuani takfini haparwa hanjie dossier hapwe gendarmerie wende wara itele babako la jualinu waja wa mfungu hamandu wakaurenga mwizi no hata uwe yetso juloka hafungwa wa mfungu 2 jours ho gendarmerie kajani kwa droit ya pare famiahe hakautolwa bwenso arar Yesu alayotse na ngarjo ija ili takfini ele okaya zenongo ya rendao urenda na ikazienshi na ukabanu bwa komori ngabwandu wajodo ulwa bonti juo hifa ngabwatso jodo jua izonde zemada zani hansi banu tswanza njeni kemle hakuule o kwa juma naritso wasuli nazinu rijana bezindwa jina borjoka namo insha Allah na nyina mpartage wanama wa komori namnikal sheradi handani ritsangani hesonsi ribehom hono atanga ribehemi hono atanga hawandisa yemhu watu zuki watu ikawo yohamba madi Yunusa yafarikia na uharumao mji wa Marseille yala waharumale jiji la Ikoni ikawo zuki watu oi mze watu oi oimengon mwandu ikawo wakaushemeza ukaya ngwatsahao daula ya haki wandu wenji ngwa joura mbuwaze video za kaudofanyishiha iho Place d'Aix ze mandamano zahe daula haki ya tedelwa ni Appel de Paris a Appel de Marseille ya mze watu mze militeri woimengon mwandu ikao wakaubuwe mabunjilio yan aneka mze watu mze militeri katsi yabo yemengon mwandu ikao wakaurenga zemekro wende cyber na maji ya mandamano ya hati Ebenge yabo Appel de Marseille ya tendelwa ni mze wa hatu mze militaire mzaze mwenze rumbi ya tendelwa ni mwana mshwa hatu Zaituni na Jamila na Fatima halaka iho Marseille owanduanu pia watsanganyiha wazima no wakomor iliribe homhono atanga hosoni mweze fami za mze wa hatu zuki watu madi Yunusa yafarikia na uharumu mji wa Marseille usiku wa juzi Mungu ya johu mrehemu ya mlaze bahanu wa jema haina wakati ema itijo asuli komori ngarjo hambi wa komori wonsi pia riombeze dua mnyezi Mungu ya mrehemu bahaka mrumema haka mengoni mwandu wakawania zenongoza kwenda nai wonsi juu nanga mjoke karamba madi Yunusa ya wowo de mwananya zuki wa nono Ibrahima Yunusa shanga mjokaya wandujo zalwa faminzima haudaho zima nwandu wa hitalifia na fikira donc kajaka ukosione zandongoza kawahamba au zambao ni nono yebenge yabo sisi sonsi pia wa komor ho jimlifu haswa tando wandika ori himi harmwemba na inu ya daula haki gasina womshiba wa hanyisa wazima ruditse na rimombe dua hautsanganyi hanuananya wahe Appel de Marseille ya tenelwa ni mze militaire nano wanashwahe wanahe da wanuzetuni amatsizamba banu no wananya iliri wombe dua Mwenyezi Mungu ya mrehemu ya mlaze bahanu wajema insha Allah ta'ala hamara bilikwezi namni swamihi wajau ribomo no atanga uharuma emananyasi Ali Yusufa naijana mwanashe watu shababi yala wa harumu mji wa Nsujin ya kaujuliania he surno ya Ali Wamshe ya weni wale swala hilo abomri alelwa nikoko wahondo wandrika ojo kana ankli ojo ahelo andongozi nji ya fariki dunia usiku wa jana harumu mji wa Nsujin mananyasi wo iwajau woimrikao hawana mbana haukaye mengoni mwandu mashababi
wakau himilia omwendelo soni wa humjansu jini oharumazemba wapia redevelopment ya hemiraya haswatan hakando dhamana ya husiana ne gestion ya heze materieli za he ekipu ya mbao atomique ngome ya nsujini ikawe ekipu ngo première division wakatiri za mbowunu iraisiwa hao Salim Saadi leader mengoni mwema leader wa he siasa bonsiju shayende ulo president baha haka president bombonjema ajabande president wa he atomic foot ya nsujini yabo hahone sazembana zali Yusufa ikawo woyimru yakawaja u wambana halisi harme daula haki hawana ndondondro mungu jomrehemu zenje mazahahe zendeza mhalie yake mengoni mwandu wa jonji ya harmaye jannatil firdausil amala insha Allah haukayae mne jana woyi kajaparo rabahanu wadisawo shayonjia hakawana hata hakahafungwa nezinu hata abishiwa ndondondo haka urongo wa harumazerezo zinu haku kasina mudabanu karjamona haukafanyishi hamwade hala wabende Dar Salama hardi harejei hajahala wabende bushini nyumeni banu harejei ngasina miezi mgo hamtamani usiku wa jana mnejana witina humdekrive haku haukaheni mrikao yodungerezo haunole foto na atia ya bale drapo ya Komor wakati razubilo en 2020 nele jeshi la Lukman yemengon mwana zijana watukawa lala watuta wa makazi shawaka ubirilia hauhima alofensifu ya uwana awala defensifu ya uwana ne o andri kaundo akanza wangamizo mjansujini ye urongo abantu kajaparo katengwe mbidi ye hamba ukange kinyume neza nongozi runde haubonsi juu hata isababisa usiku hajahan levewa no wandu wa Lukumani wende wa mbeha mde hende hare mwambulio ho hata hachaka ufungula nsujauda mwezi nsujua katindini alejezo nsujini ebenge kwezi watukufu na rombeze duanzahe zemaiti za hatu zonsi pia nyezi mbu ya jali yerkena muata hali ruhomonana na insha Allah ta'ala ya volso kwa nzarbe hemi honatanga rangu umjiniko ni nuanduza madi unusa rangu uansujini emashababi mahusus ba ripotelewa sina ushinda ufanye biografia he mwana Abdallah Abdul Hassan hayamba banu jana shando tso jarike bazimaneze fami ikao murongo banu mimengo mwe fami yambaba hahe sharifiwa karna utofanya ukatsindo kari ombe Mungu ya wajalie kheri obahanua liyo haukaya sime silamu na yopia ndenzi ya hatu wanama watukufu narinje harumazemado emadamando tsimambianu kande mada ya hema na wambaba Lukumani na mzaza Lukumani wamba Ilham Asumana Azadi ngari johenda wakati ridofumbu wana wa hoandu wanu nizo warendao na nyina mdenge kaiye na stilo mdohola senongoheni mwanahe mzima banu yafanyao babanu rikana wanabanu ngabo Haji wali swalihi ngabo Jamila wali swalihi wobo yenge banu ngena association humanitaire nguseluye komorile ono sodaze la pitani rikano wana wa medabdala benge ngabo waja wadunga yezi ya shonga inu watawe nsishonga shawa kabanu rikano wana wa Johari rikano wana wa marehemu Taki wandu wao pia ngabo wa Said Muhammad Sheikh wandu wao pia ngabo wa Prince Said Ibrahim wandu wao pia ngabo waloma dhamana lobo nsiju wafanyo hazi zindwa jina ngabo waloma daktari ngabo waloma avoka ngabo walo harma domeni Shakar Jonasin ebenge na mkerathi kwezi wana makomoro rirenge fe ina stilo ridohola zenongo wana wazali warendao banga mina twamaya sena sisinga sima convaincu ya ukantanke sime silamu nga sina twamaya yoke katilo maudu yeye zinunge jolawa no wananu kwatina droit yokawa warohe bonsi juu rahawe jarengwa zemaliwari rabao raruditse na rawafunga wa hukumla hizo wafanyao akomplicite haono awaza ebenge mwana wa Lukumani na mbaba Lukumani woyamba Ilham mwana mshi mwana woyi haumwelezani nga sina daho lambawo asekna ye asekna shini hindi yeli nushirika hindi zonongo hizo tizi hansukaya haina wakati njoka urongo wa mimi boltu
hamalizo mwana mabashari ya mbabanu kaheni mdiurongo abanu ngene falsafa yae nena mnaka ubalaze nongo ngamjoka yanga ridungwa woni wandikao wawazaza hatu na baba hatu na benge wananyasi shawatsu hundra yeshwaba hashenda hule haruma misomo hauwoka watswelewa izambao makati haruma ze termu zinu neze societe zinu neze nongo zinu donc anzoma katirdo dekrive mbabi wado juwa ebanu asekna wano andwindi asekna linu shirika hamande kamwishia anasem yo domain ya hemba wa inuyo haukaya yande mazirika mahususu asekna linu shirika zilona ansi 18 za panga ele shirika linu lambao asekna ikao le shirika linu litungiha ya mwezi 12 ya Desambro mahashiwi na majana shenda na mengo mitanu na shenda en 1959 ye asekna yikreyeha ye asekna yija ikaufanywa modification ya ye statut kaondo ay compose le 25 octobre 1975 de mwezi 25 ya octobre mahashiwi na majana shenda na mengo mfukare na ne wafanya modification heze barnamaji za hanse asekna yeze nti 18 za compose asekna zinu tsindazi iliwa komoriwe lewe rangu ngerjera mbeza ajiri na ilham ilimwelewo kaya waiti mna shirika wa mruto jonji ya ende arte harma milaha tatsali nungala nzoli balwa komori ya asekna ikanti hebene ngabo Burkina ngabo Cameroon ngabo Centrafrique ngabo Comore ngabo Congo ngabo Côte d'Ivoire ngabo mdzadze ya warenga otaji sonti pia wambande Faransa na bozenzi ziloban piezo za Afrika kabati nti nijeni mwe Afrika tsotinde Faransa yabo ngabo shatsonga ngamjuwao ngabo Gabon ngabo Guinée Bissau ngabo Guinée Equatorial ngabo Madagascar ngabo Mali ngabo Mauritanie ngabo Niger ngabo Senegal ngabo Chad ngabo Togo zenti 18 zinu zinde zenti kao zihansi le shirika linu lambao asekna yemfaransa wa yechede mrika onge mjeni harumale bara la Afrika ulo harumum konsiun yabonga nyine tafsir ya heza nongo hizo da ila toujours ikao banuri kolonizewa shakar sukiro leo haukekande ze kompetansi leo yino wana wa Afrika ngoma kapablo ende shirika mandalinu batsinokaya wadotundo yele shirika lino hazalo ndi linundele shirike kawo lowiri liyaye security de define ya hezen rege zibirao harumale bara la Afrika surtout harmazen tirao nesa zinu libirao waja utena na udevelope na usaidia ula ubafsha yufu wahe yeze le shirika linuneze haziza hazo mahususu wanundo wakao towa ye barnamaji yahe mabuku ikao ni uona ye mapiloti wabalia wadwangalia mahususu ndo mtsengoze nzia zo hawani ili za avion zibire hawa ya amani izishinde ziwaswili haukarivu mba sekurite banu wanu wa utunda wajauye hawa hemile njebo juu ili wabasa uwe namna yokaya zendongo za usana neze avion hawani hiho zido birandro watsinokaba ke mashaka yokazi remane hauzida nguhe wanu ndo andrika uobe hawane transmission ya he za information za husiana nezonongo za he domenino c'est-à-dire yabowe kaba janongo za badiliha hauye de maktalani lewo unibidi Kenya hau Ethiopia ije Komori sho hawani hwe pare ya bali ya rangu hate wasili hunu Komori wasi Komori enzi yangi ombia ngabo tabu ya hawambi haujau waondo wanduwaka ushinda haraka wa informe mapiloti walo en ligne ili wa securize watijokatabu boju de mane kao makati bojo hanilo andrege balati mpaka anasemu wango na ye security shando harma yensi na botsi des avions bahisha hata mabusi zanongo pia wala anasema katojo jerezila she asekna waongo no jimlifu wa hele bara
wawirili ya zepare za hatu za boju yebenge yabo kwezi tikanzano ne sembabukai nutsi hazinyangu nutsi nongo yanzo mrutsola wa mafiti yezaja zarunda hindi yezaja zari hunda ndoka ya yemana wamba Balukumani wamba Ilham woyimri akaufanya hazi hunuramba usonele kileo ya doka mama ikaonga mchoma bianuke mana woyi hata habaha nge consultante mamwe nguliwa 800,000 francs ziwijana na mengo miranda ruheni mwezi na bonge representanti ile woyinu wahe asekna sha holiho Junaidi nondu wakayabo wakauroha nane ya tilwabo nwalo yabo wahansuke mwana wenge bido yatsu hansu abadore ngo mshahara amamza zahahe boyare ngomi zahara haruma mazesiri kekao kajaka ufanya hazi au katsufanya hamamba bahahe babaha nge na mishahara miraru nge na mshahara wa 6,000 euro ya urengao en tant que ancien colonel yakahuwe maraisi wakabo pia nge na mshahara wa 10,000 euro ya urengao en tant que ancien président yakaujomaze nyumba no janeze phobia ne porno nge na mshahara baha wa 34,000 euro en tant que raisi uo wandu no tandwaru ma dictature yabo Balukumani deja tsonge na mishahara miraru abokatsu puzansini ma 100,000 euro par mois haukabo nsovumba izo shanja taze indemnite zahe neze kofronuari neze jau ne mashakala makacha watsinema pesa rengobo nsiju na ware ngobo nzenu siku yabwe mwana ye mafanga liwawo ye mwana hele woyinu kabula ya hehazi yahe inu ya representanti wa asekna Komori nguliwa 800,000 francs heni mwezi haringe consultanto imrindi consultanto imri kaungu uonesi wa mengoni mweze mission zahe do shinda yatowe shawiri wakati walo usongefu wa mashirika wandu watsahonzi ya wabire ye Ilhamu ile shawiri linungolo nilo dahu lo nandrongo nti konga juwawo pia ze kompetansi za wana wazali zonongozi julwao donc yabona nzarjeri mwambie nukaya banungali dhulumi hawo na banumi mema nanlosho mina basharo misoni hunu dizolo ne Ibrahim Traore fanyao motu wa mahamengo mirarina mine kula ondora bil falak na mdema woneze nongo afanya armensi ya c'est pas normal ukale wa inur jertso kubalo abu wa Komori mrengo hawandu wana wandu azima wana watsorengensi otaji komsa hamu milu yeze 800,000 francs zahe ni mwezi ngorengo za barindi na unga aseknata kuchujwa ngori fanyoji zoranzol mwambia ni mzijue ndo kaya wa usiku wa jana le 1er mai ikabidike Ilhamu hasiswa bonti wa hezo mrumra jina haka representant wahe asekna Komori haukaya yevo amanaulo abaha Gabone ikawe siyeji ya asekna ihe ya Senegal Dakar gabwana wa Komori wafanyo haziho wa represente Komori halafuza nongo zajiri ndoka hindi doke hadisi ngani mwelezone heri zako jiri nangu ata Ilhamu yaje ya kedwaman wakamru ukoparwa Muhammad Musa woyimru aliyewamba Balukumani rangu hale wakati azali ya kwenda kandida 2001 wandu andu wakawe mila azali wakaumheza yabo wahaza liye rekompansi ya jafanyila Muhammad Musa wakati azali ya 2001 wanda kati asekna ya koja plante bonsiju wakati huo Muhammad Musa hapostule ende yake directori wa asekna azali hasutene ye Komori sutene Muhammad Musa hanomewa directeur generali wa asekna abo wakati wende yaka represente asekna hamale obo balwete woyimtogo ay mdawin ngabo Muhammad Musa hende baada yabo waja wa mono surtout mzaza Lukumani madamu ambari hende hamono ilia renge mwanahe Ilhamu hazini Muhammad Musa harenge Ilhamu hazini hakaufanya hazi asekna Muhammad Musa imanda yahe jeka hisa kabula rahaye jaroha Malukumani hende hamono hamambioka yafanya shawirata ye mwanaha ngola Ilhamu yake representanti wahe asekna ban Komori basi wasa walone fikira oka Ilhamu ajende yake representanti wahe asekna Komori badado bahanu mondo ha woyulodho amana wahe anasemule woyinu
yakahenda ya tilwa yake directori wahe anasemu haukaya ye representant ye dhamana wahe anasemu Komori wonde administrateur wahatu auprès ya hele shirika la ASECNA, c'est-à-dire wongu faisait partie na administration wonde mrulo administrateur wahe Komori ou représente harumaye ASECNA, parce que tumambianuka anasemu ba hewanu wandu wabirili yawe sécurité yabo juu naneze mabisi neja uyahinyonsi yabo lazime mruote na ya figure haruma wala wafanyo hazi o haruma ye hawa yahe Afrika ilia kaye do matso wahe Komoro malakula menge yabo mondo hamwenda ya njia woi manamsha wa Ilhamu hasange na puwa paske ngu jokaya haina wakati wajo kwanza wamba ndongo ya husiana nae mondo halazima execute rija wa idhamana mtogo ihajahani kwa yensi mgabo samahani wa imananya si mgabo ya jarenga ya lo dhamana wahe ASECNA yesi ya lo Dakar yo Senegal hajahendo angalia besaka upio shembabia oneze kompetensi za wandu walona ASECNA harmazensi haundukai representanti ASECNA Komori katina kompetensi katina experience katina hata ye diplome zoshinda wae yake dhamana wa hionsi ya wa represente bonsi juu hajusaleji hafanya anketi haambilwa ukaila nomination atoka ufanya hakoti la hemana wa rais ubahanu yabo kajakubali ukabanuze nongozinu surtout hamrongo hamanda izo za sécurité aérienne izo tinongo za mafiti za utsonda mrajambe n'importe quoi afanye n'importe quoi womrika wataze raporo yotsinde ufanye hataze nongo zifanywa wetsinde ufanye ngarjwa wamfanyili yao ekalo ndo anzaruvumbwe mwana wabanu kujoriske gro ukangu jofungwa shari jo hambe mrulingo fanyile mwana wa azalize hazi ngujulwa mana yalawa harumesiwa harumezi siwa ziraru yawe waengu jojueno wamza bemoto wame to pression hata ngwanzo afungwa bara wamba ngujo postule ne hamba kana postule ezazi bihindi se hadisi wo idhamana wo u represente ASECNA ka wo siège ndio Dakar au Sénégal haja lancé appel à candidature harmonsi ya Komoro ili ya recruter mru ya mbadili na Ilhamu mwana wazali na mbari haukaha saha onokaye moto non seulement kange mshashi maha yotsi de problème shaha one hokatse na katina experience katina zijuao na banumengo limeze kriteri nganzawo mrikao nge ingénieur wa aviation civile haunge ingénieur wa génie civil zanongo izozo mbili mwana wazali katina izo non seulement ça hata katina experience katina hata yazijuao hata le shirika wilo ngali riske yoli balwa Komori suanga bajo postule mjeni yarengezwa mana yahe mkomori hamanda bokonga bwandu walobonze wa representer Komori mtijodi waza akabanunga ambassadeur walobonze watso wa Komori mweshele banuma katinga representantoni wa jeni donc ye bana woyi haja haone saukaya ngebidio balanso appel la candidature ili recruter mru Komori haukaya ye dhamana ulo yabo katina competence malukumani madam Ambari haja hajue hadisi hiyo mana nyasi bashara zambajana basi boya jue hadisi hiyo Ambari en personne harenge telefoni ya hahi haparoa na wakomori pia ya jua okangwa onaze ze diplôme za ingénieur wa génie civil na aviation civile tiba hi walone experience ikawa tawaye manahe wo ihamambanusu hamambo kama na wamru fulani uongene competence parce que wamrikao hasomoze misomo zinu pia habitsena beharma formation ni ASECNA habitsena hafanya hazima la njingu juo uonde ulona ye chance yoka ye kahendo postule ngabo daraja ukaya recrutewa tout de suite watino walo Senegali wajojo postule walonaze banungabo wana wenji wa Komori mwalina nzonanga zija walonaze competence walonaze diplôme hizo sha Ambari en personne kajaruma mru haparaze famille haparoa nduwao hawamenase pia hamba watike mru josubuti hapostule harumaye postoyin watike mru josubuti wanduwao pia wamete en terreur yawe plasi yo kejonda mru ya postule ngejo riske yibalwa ya ASECNA Komori halafuza nongo za kwenda zake trohindri dazila na mambianu kamondo habada wende directeur wahe anasem
Komori wende ulo administrateur wa asekna Komori hafanya barua na mwana aibu tio abo mondo hekala wolila ekala ambangu kazwanda iyo to biendi mrama mondo heka wate plation de wabidi uifanye konde ulone experience ulone competence zenongo izo zile bidiske za haho kale we inumo to hama ilhamu ngondo ya umena asene fama demisione shauti kubalondo renge kaye urenge feina stilo kwanzi habarua hubeshaye yevamana mgabo ulo directeur le wahe asekna Senegali udoma ne sokano no banunge bidio yemoto weye hansiwa mana wodi worimo nawo woja ufarie na bongo joke moto ai katinata competence hata wema kati weme ngoni mwandu wa msedi yao hofanya ze raporo ne zazi za halafu baada yabo Putini vahe hafanya barua hauka Putini hasomo bazima hafanya hazi bazima yena woi dhamana uloi holeo wa Shigabu woi represente asekna leo directeur ulioi ho Senegali woi Putini Mamun Shakira hafanya hazi yenae donc ye humjua kimanzani hamanzisha barua hamwambia ukaya kairi ye moto wati tolwabo bao ye tolwabo ngaminariski okantoolwa yabo kairu fanyata yabaki wode mrurimo nao Raputini Ramondoha wafanya barua wakaweshe directeur woi wahe asekna ulio yuho Dakar iliwa mtifu noye manawazalia hansiwa yabo wana wakomori pia walonaze kompetensi za he hazini rajo basa uhari kena ndongo wanduone na picha jema wanaopia wamenase wana ni ambari yotwabia nziro vanurifu ndezilani mabiaoni mchoshinda marelewa izo ndongo nziro zenongo zafanyisha hizo iyo nsingetsingo hone haukaya no c'est trop alafunga bwana wakomori ujoka urongo abantu wadobira wambaka abantu nganyi banunga ngama nzori mabeni ndongo nditso tsidezijiriyo yabondi izo jana le 1er mai ikaubidil hamu yabadiliwa watila dhamana mraji yarengeze haziyafanye he competence he experience he diplome zahe yemruo hajobuha wajobuha ngwawo sha mbari hati ya menas harumaze famizaho wanaopia rangoa lo siege ya Senegal rangoa lo hunu walo iho Komori wandrao pia ambilo ati postule no manahe yake yabo yakele pupe ya duende rememi wangu andro mfanyaze hazi halafu bahelibwe mapesa itobia nziro yabonga nzao ili hamu ya juo ke mapesa alibwao ikao katufanye hazeli abidi katina hata competence katina hata ze criteri za ukadhoma na wahi asek na Komori hata jomkini he asek nebalo abanuri sambao Komori jomkini ha waibaye badeka wendar mwema gui shay jomkini he balo haukaya ye dhoma na gabone uo katita yari yafanye hazi yena mrikao katina hata ze kompetensi yabo yangu riske gros parce que jaba jiri problemu harmale ya hawa ya Komoriho hawo harmale bara hasibabu mramandu wo yabo yende joteda zingarwa haukaya mreka recruter mru recruter par compétence yonde mana a lancé appel à candidature ambara jahe bloqué ha bloqué na wa Komori walona ze compétences hawa mete à terre ambaba tike mru josbuta postule sinon ngwa jo humfunga yabo shendi ils des habari na kanzani mwelezeni handani mjusemi hono mwele okaya na msodo angaleza Ibrahim Traore reonaneza huwa na wazaliza nongo warendao watike mrujore ndo adaba ni fatihu tena shawe dosia henga mjonyosha mambo ya Ilhamu leo ngamendelo nsijo trena tahali garinjao harme dosie abili de dossier ya mzee wa hatumgwajo humrehemu Nurdini Midilaji handaninge bidowa na wa Nurdini Midilaji neze fami wale okaya mzee wa hatu woyimru yakawa siasa wafu andro nchibonsi juu watuhumla waliswasumu watuhumla wolwaya yabo lewo yinu zinzaja zinuri zishiyawo ifo baturi kritike rambezore shia ya hadisi ya jirindi ya hadisi ya jirindo kaya waheya mna rivalite antro domoni na mtsamdu halafu nga mjwao kaya yemrulo guvernera hawo yimu mtsamudu ya mzuani yemrubahe mzee wa hatu mgwajo humrehemu Nurdini Midilaji woide ya ka coordinatori ya nome wani azali kawo hata ifonction heinu kajako jo hata ngufanyoje shaila namna azali ya kanza mteze shehere
na Nurdin Midilaji wanwandu mengoni mwandu arenga riski uhangara zalinga mzijuao mzee wa hatu itimrika kwa bidiese halila shasi mwambia anukaheni mriadunge mruoi walaka tujo kabalangu leo yezaja zajirindi dukaya homisizoni hunu ngarambi wao kaya mzee wa hatu mgajo humre mwamla zebanu waje mambangule madhambi dukaya haja hakaudo jiplenge uharuma wanaanya karina ujuari dota sambuka mapiza uja wakaya sambiwo mrisilamu yemru oswami karina uja humshisha haruma maiti yonde mana nsonjia haku haruma siasa noka haruma fo hatu ramba zenjema ebenge mzee wa hatu hadoji plenye hofungwa wandu hari yewambia ukaya vanu azaliwola hakanzaja nteze shehere vala atisatira mboka zaliwo lamrikao kweli nzuani inu hakanza eteze shehere haukayaza aliye piège akanio hindi d'après information yekangedene gouverneur yimzuani yedwenda yemshifu ya maboka bana mrunda we banu senongo pia wende ulo banu ngo wono tsu hansi banu jau shabala mzenudin midila jolan so kanza nsomni kambando ngo bala kebala domdenda jela takatsina tandongo afanya o ila tsi poste kawata ngio na rongo baheka hendengedena mzenudin midila chingwa jomrem yedo critique gouverneur basi vale gouverneur wala ngono tsimwe hansi shali la photo wala katsina ndongo ajofanya hendongo mpaka ndasi yabo mrunda we fanya attention ganzo keja ufanye jao na mzenudin midila chikatsona hata hazafanyao katsina tamba ndongo shado tsokari coordinateur wendi ngu coordonner indi zanongo zila haja handi solo kabalaza ali gumtezo shehere handi sondano dekroajeha handi sondano ne sawandu zendongo yao nao nena mnazali yanzo ya rede jenzuani yanzo ya dofanye strategy wa divise ngujo hunu hambando yi hende hula hambando la harenge ula mzini sahula yenzuani hairende pupe hairende msankado batino kwanzuani ngwa jirando konti ye mze handi sondano elewa hoyandi swambaze habari zilange mkini haoka ya mbabalu kumani hairewa ze information zila pia batimano kasurma bahe haresante ila recul ya hemze hofungwaye na ila namna yaka humfikiri ya mbali ya barado mzinisa hajao mpango ula wende ufanyiwa nga mkini hao bawomri atendo hakinu kaya hampuazonewa ubanu anduwa lo harme dutu yo hindi de feto kambabalu kumani yake nzuani mze Nurdini yarohea bo Nurdini Midilaji ngabuamba hano kafe wa aeroporo yena Sarkozy ngabuamba watendo walimbendu wazima ndongozi njizamba izo zibakisho azishuhudi shasi siemba ndongo ya renkiete harmwe suje ila hindi lokayale wenu mbabalu kumani uomrikao yetso jawregavyo botasi haka nzuani hardare ngebo jonaka ngati jala wende mwali yoshinda azungusema swayo mara rusanzima hata yojo kafaransa si komora regavyo bale selende mwali ya unzuani yamba amru jola hafariki mrikao haka karibu na ye hatsowa na anyara sambira salamire nzuani yamba hafarika siza hemra fariki hafle haliyo ukayamba balu kumanika jajojuse avion ya reje nzuani yenda yadziha ye mwananya ikao haka mrundaye haka umrunishia shaya puwe Ibrahima mzee harindo yendende ya mzihi mwenendo kwa manda hizo ezazo prema mzee watu prema mzee kufikiri hurengo abongo tsorendwa sanamu wezungusiwa haribalango wengo joka unomewa shakuja vote wango joka unomewa nifatihu prema mzee hujabo ngo jagaro hatabwe kango ndo jumana ngondo banu balo inauguration bandongo ngehama bala kolis lende azitanziani eboro no wakabo ma watushindo fanya ndongo prema mzee ufanya ndongo ni normal bafu bahila wenu joku bali utsondondo hulilwa mahala ezazo mguna uhafadhi bebrema mse yontro parenthese manaza nongo za juzi na zona kweli wanumzi watu brema mse ndizo atsondatilo la kile na wende ambawa yokakati nazi juao shaha hanso apupenge yabo ngutswamba fanya jao hazamba rishia halafika azaliko eli hakaupwe brema mse hariende nzuana hariyam remplace yende adzihe ibrema mse harido yam represente hai emane brema mzee wazalia pasha wenu sikwatso hunike plasahe waka president hindi par interim shangu upusado taharma piège vahondi zoko lingo kubalu do nyamiza wehenda hewe mzee watu brema mzee kudo fikiri ba ezare ndo ajazano wandu wao pia
zisijoja zuhundu ba kutujondwa wa wandu ndini dizebre mamze hakautilwar mandre gari ya representa zalinzuani yewe wora isi wa kamili ya kana avion jorda juse yende ibengeza nongozila pia wakomori wanja tuhuma kaezi nzijaje ebanu kabajaka gouverneur nzuani yekayukana zihatitso zuhane ulonzuani rangundi ni bwafa mdunga zija autorita umru fulani rawone gouverneur mzuani alojuswa harakasi jamais bwafuandu wa serikali yabo ngazijana mwali kajapalone gouverneur mzuani yabo hamala ngazijabe hamali pourquoi juzi zopia wanduwele okebala mbabalu kumana kanza bandaze vale zazibindi ebengena mshinde nyinyi wandu mlonyi no wandu wanu mdwele wa ukaya wandu wakansi wa prepare nroba rende nayi simambiani rimambiani kamtsudore lewa mjomnikani hadisi banu matuka hujuwa umwijuwao Salimu Hasani mzee watu Salimu Hasano ya kamera mbeni konseye mzamani wa hazala asumani oyi baparoka hadisi banu ya nsohole ya onikoro bokwendi hefungu wandu wenji wamba balu kumani minu husiti sagafu wala waka wafungwa dekina Salim Hasani ekangu ishiye video inu ngujweshelea nani zo ya mbo wandu wende wa mtashe wende waone mbabalu kumani iliya mrendazi ya fungulwe manaka hafungwa na balamba balu kumani waende asofanye piyeji ya funga Salim Hasani bahari ngabo waka wafungwa halafari Salim Hasani adoa seshea hende hafanya aferi la tahenda fungu Salim Hasani wae Salim Hasani hapo awandu wende watsemba balu kumani ya mrendazi en tant que conseiller ya titwambange magobani ngupashwa moto hasibabu nsohole ya onikoro azalienda atsehe hamba hatsesha wandu longu tseshelo kajamda ngazi hamhansi yabo na balende ya mfunga kistrateji uitimana adamu ikonge budandu wadofanya mzahawe na mbabalu kumani rimambianu kawoi heni bahanu wopashe onge kapablo mbabalu kumani no iliye yeke hari ngujoka hundasho bahibo ya jaba hono kakatsukiru hundasho wataleo malgre bengeti jendarwa miliari ngabaja bonsi juya shezo yafanya au kaya upasheo kahunikasheo udungu wangu wakabo pia wa jamalifu wa njema wa hensiyo huwapasheo hula wambuda juu hujaza ho mitsuje ufanya dolaka na bayar male bala efami ya hembu mshe huje mpoze urengo mjwa mtsuja taba hango woneyo hata kufanya ngada ya guandoana juzi ngada ya gondoana de ngada wefanya juzi abo mjwa mtsuje ondu ndongwende abo ngwa joko jirejiseje andu ambarema na haonde ulo rais wa yonsi ende afanye tobia madazira wandu au pia ko disoleo alafu disola nzori mambie na ukawo mbabalu kumani oyi balaza nongozi dunga baba nukemhuro latsindabo mbabalu kumani ngabo mrudu wa maana mengoni mwema dhamana waka umumili ya rumazemba na zahi hakamwade mahututu akanza pashi hapo wandondo wano mbabalu kumani maende yeye ya mruhende mbabalu kumani damnika sa 50 euro sa 50 euro haria pashi ende ya trade hiyo banunga mchingo hulu abure ngabo ofisi ya mhu ya mrushaha kamziru wako zaya hakana riski ya hegrosesi kaubidi hapa hizwende ya zalebonze hende hao mbabalu kumani wamri ya mrumishi afanya hazie na ema babalu kumani hamnika sa 50 euro tena sa 50 realizui kumena zitano hambara hapa hizi mrumshende ya suwani banunga mfikiro banunga mfobure banunga mtushinda mwelo wanu hao bandi mabeni rongwendi donc uzanongo zinu pia karikansi ngari wonao ngarishi yao mrungu sikiti ho enya mruka tujwa tambeje zanongo zijiriyo ebenge mimi tijani mwambie nukaya hewe sanlise dossier leo yaho wana wazali haukaya Ibrahima Traore woi yema na shewa Fatihu yema na shewa Ilhamu ya besesa wana Ilhama untujwa Ilhama besede mtiti windae shamjo kara Fatihu ra Lukman wa huwahi haukala atimizeme hamengomino watu ala waidi ekaketi hule ya Lukman abogio karibu Ibrahima Traore ngena mahamengomira runamine na yabu nga monawe heli ya fanyensi ya hahe yebenge na msane bwa komori mweleukawa nuru Fatihu no wananya wautidu wajo kafanye komurongo kwa ndo na dalilu nswanza nitsomoze barnama jinasa na hansi ya hele shirika lambao Emirati Terminal Holding kaudo warengai aeroport yoti satise letie hansi amjojani yambe borjoka namo yena we ministre de finance ya Abdurazaku ya kaurengwa jana ya bale politika ho wabaya hahe ya toshinda hone satambandongo ne raporo ya lawa yahe Bank Mondial ne femine bad amjojani watsambazi zeyo banu kamgo abenze shalwahu shaloti kahandisele hamu nsike mle ilimwele ozenogozini hautimizi
Ngamjo harumwe sujet ya husiana nemrika wo wahe parti jua. Nguzo mengoni mweze nguzo za he parti jua. Ikao haka hafungwa 2 jours. Ni takfini kabata tamrujuo. Yemruonsu jwange traumatize. Yaksosubuti ya haya hamba. Karitu jwange mharokagu jorda fungwa. Ndemana atuanza zambwa. Shariri ngarjo hamba. Ambesemba nongor joste ido kakarna ufungwa abo ya dom hara. Yatujo jaenda fungwa mauduru amba sidera mrejezo magobani. Shanga nzo komori wajuo kanga bafanyiho krimu nziro bonsi juu. Ngawa johulu andu ya watakarna ujua. Ngawa andu ya johan levu watakarna ujua. Paske ze nongozo ndema na nyasioi. Takfini waka hadisi ya mru wahe parti jua. Nsumbu mwane mvumbata nyonsi pia mjo shanga ya mru huo. Hakana mashindano jonkini hanga wandu wajua we hadisi. Hakana mashindano ya hahe na plasi ya manamshe mzuani. Ikawe plasi yu mru waka henjia harma hadisi ya reprezentwani mru waka wiula. Ye manamshe hamade heli mjora mwabianu katakfina bahangu tsofunga wandu bahari ngujo wandu hau ngeko penwa fulani hauola mananya haujao. Sanongozori sambaba nmina bashara. Takfini kajazi yaze masakri. Garijoka mbabalu kumanikana humfanya ndongo wakaunu mru mzima. Shana sodojuo katakfini ngurendo na hii. Ye manamsho yendamba takfini hadisi inu. Takfini hatsopa wandu debo haziju hahi. Sans condition kajafanywa plenti kaja nono. Watsopa wandu wende wa manleve wambala wajo gendarmerie. Hajaha fungwabo 2 jours na hiri. Hambana mtsonibuli ya nipare mru mshee. Ya jende ya rekupero wanole kodi babo katsujo katsi fungwa. Wamba kutina drop pare mru nike telefone. Wambohe telefone. Wambeha haritijaka namna rialia wa karma portomone. Warenge zindu zahe pia wagarde. Wamfungu na hiri yabo hata 2 jours. Ho gendarmerie. Haruma seluli lo yabo yoto ambiendi. 2 jours yabo fama hemtsujwa wajuwajo kaya haka hafungwa. Haro hatraumatize. Na abwezo kwele manemru huo. Hata nsudo monaba handro. Hata mijuzi hele bunjilio. Mi hata balambe senja monar mwendi ni ajua. Nsuwa nrabu au nsujo kabala njaona nro. Shale babako la jua hilo. Ikao uomri ikao vrema katsodo mvumbaba numjosha nganyo onsi. Hato traumatizewa. Nari mtunde itijoka hafanywa jema na mshemu tsanda mjini. Hau hafanywa jeza hafanywa wola mdobi wola mitsamihuli kampanyari. Emana mimi nsulo mona. Hato fungwa 2 jours hafungwa mabuzi. Haruma seluli ho gendarmerie. Takfina tsopa wandwende wa mrenge. Wajama bio katsuwa zenguo. Rinike portomone. Rinike telefoni njaya. Eti rende aferi ya plasi njia. Basi. Yena mnibule ni pare fami. Nono. Ababu wanangu kwa nenda warengwa. Mrumsheka tujua njia. Wa mfungu. 2 jours. Akaha mabuzi akaulala bonsi. Ho prison ay ho gendarmerie. Pendant 2 jours nga kufungula enzaki. Karitu jozo wa mambia. Karitu jozo ya rendwa. Yemroka jasubuti ya zirongowa. Katwanza zambwa. Karitu jozo azidi. Yabo nyinyi na mkensi ba maudu. Nga mdingo rona mabansi mdingo jare mdongo zaniba ngarambo betizi. Ngari johulwa hunu pia batino kari juwa. Iwa wandu wajiprepare warende na hii. Wao wandu wajiprepare warende na hii. Simambia nuka ya Melina. Woyimrumshe. Wafakri wa mdadabu. Ikawe manama ye mvumbu abana. Banu zenongo zinu pia zempado ngazirongo wao. Wakati ya juwa ukaya fakringu ngutolo arme gouvernement. Manana mshinde mjokaya bala eki sharia. Quelque soit dictature. Shayoke kirikango to wo mru. Buheze gouvernement nyumeni uke ku notifie mru. Wa mambioka abuku na kaurekondize wa. Yomru parwa ava. Benge gouvernement nga omaudu raiseto jwa upara leo. Hamba kutsu feze parti ne gouvernement ijao. Bahi fakri haka ujoka kanoko feze parti ne gouvernement kanoko rekondizewa. Meli na hende hakodo soma haroni ha ambari ya rekondize fakri. Meli bahe ambari hamambiyokaya heni mrutwanzaone nurel fatihu tina ujoka bavuni mahe. Na wema katiyane mrumahu ngemengoni mwandu watsohanzaone nurel fatihu. Donc yaboka na ujo feze parti. Banda mwele okata bana ujere serikali woi ambari. C'est grave. Halafu Melina hafanya hata haukaba nura Melina ramalu kumani wa warumo gangi kabatibani hao. Melina hoi moto mtiti. Wazalo harumo tajiri. Utona tambanongo yashikomoruye lewao. Tosilo toka we uhunda mapeso dabanya paske uyimru ya joharma famiza kitajiri.
ya di tena jaka ulolani mbaba ka raisi tena. Donc c'est normal ya di tena lolo ni mrikawe famia heo tajiri ya bweza ngo zaye de heli yo do tsokaya yake abo mbaba malu kumane kaba ata malu kumane ka don point foro gamadizo mfrukate ni mbendu melinalo ni mfruka malu kumane do boshea kange na mapesa mfruka malu kumane yo amjoke misafara ya melina pia pashiao malu kumane ka don libabi giono kambesea kana passeport diplomatique on facilite ou je sais pas sham jokate to jilibe bia jilibane l'hôtel hauka harumo tsabaza mapesa mwana uo ngujuli hanimo halafu baada yabo ola malu kumani hamambio kaya no kana urekondizo wake ni mrutsanzawo ne lukuma fatihu kana uka na banu malu kumani asarengetika duka il faut fatihu ko président hato bahanuri lo banu twazali pression d'après information banu babalu kumani hasale mbelale komio haukamba balu kumani hasahelo ke mwanahe katsina ye competence na ila strategie za ushinda ya rengensi ndese ishondesha blokazali hamtia harma za exercice pia bata harma le garine sire ni ngumtio shatu jurungonoke manange arogana bokati na zele wao ngemshashi wa ankili wa heza nongo zifanyi hao raha katsole wakajala mafa ya ankili ya ukorompi hali mafa ya ujewiri na utsovu adabu na huiba ba ubana abweza jirindi za jindo kamalu kumanede hamba babalu kumanukaya zotulongo za beti zizwali mwambia unongo za kweli au kaba nuze faraha ni mriambe banuo wa ile ni mria hambe mrudaye bahima lukumaneda zingara baba lukumana banganzo fanyata nurel fatihu ya uramplace yeshelezi ndorende habanu ekautso ka hufuma udu ye moto yati jojaha kabanu bahibabu haishue ye kaka jarenga ora isi unura ili na uvan yabonga sina twa okenu akatujoro habanu rekaha uwade rekaha ukahufuba si wanadamu ye moto ikana ushindorengensi nganzo ufanye preso umtie hamande heli wafanya wata ilhamu asekna donc ngwanzo ya metela même pression fungwazali ya lashe hariate fatihu bangu dona fatihu yerongoena na wazungu na wandu wa mashirika wajoa bwe mzinisa ngufikuru kaba nunudo hende se club ya basket ya Mitsuje nsine club ya basket ya Mitsuje fatihu ikakolinga una competence rango nsu waka conseil wa mbaba hato jeleo fanya babintinti brema taure so fanya babintinti ya shirika zima wale implante wonsijuli lifanya ubenge zibiriti babo joka hushindi hune toyo na Komoro shekande hanwa udo bwano hamba yonge joko jandahu le funfula holam yehonsi jo devie shatkanzanele zo Komoro kaya banu malukumani zenongwalo nizo aba hayati azali harazali ya sede ilifati huya njira haye jaka hafu haunge male gravu paske ngwele okaya kabati mrujo mila fatihu haukangolo kwando wadunga fatihu wala pia heni mnungujo paswa enzahe wala rata ho entere na epreuve ndazini okezordingo hambe watsingora mbandao ibenge abo kwezi wanaama nsuhanza nende odela ya izora kambaleo shana mshinde mjuo malukumani woyinge mengoni mo wanadamu ikao kwa tina pitie kwa tina santima zenongo zahe daye nembwa yahe ne hano no wana hahe kabati ti Mitsuje ti mahala hundraji banunga bandu afobure banunga tsingo fumba Mitsuje banshamu mlabioni ya arrogancilo ne fami azali valawa sangwa jikroyo juma Mungu ka kweli kwa succedo wana hao warengeyezi na hiyo yembabi yonga mjohenda hundraji ebenge kwezi watukufu na mkera dirali ebanu rijerejela ni harmamada zindraji balor kambe dossier ya ilhamu riprepare ya fatihu ngarjo jariambe nane ya seri nane ya lukumani nele shirika la hae nezema gui ngarjo zamba pia na mkemakini insha Allah ta'ala warjoka namo bawo Mungu awata mpaka ndabanu ngamsauswa maha ekanga monao kangardingo kama excite c'est normal wakati ungo kare excite yabo ngarjo do tsaso amekale jingale ho haju rijeru nane harumwa mada zinraji rimelezeni borjoka na inshallah taala watampakanda hapo na mbitsa juma njema. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.